Ćao svima, moje ime je Luka, dobrodošli u 6. video snimak u okviru video serijala Kako kreirati svoj prvi website s pomoću HTML-a i CSS-a. U ovom video snimku naučit ćemo kako se dodaje slika na naš website. Postoje dva načina i oba ću vam objasniti. Prvi način je ovako. Koristite tag image. Moramo ga zatvoriti. I sada, u okviru prvih zagrada gdje smo definisali image, napišemo src jednako i navodnike. Src je skraćeno od source, što znači izvor. I sada, oba načina se samo definišu sa kog izvora mi uzimamo tu sliku. Čisto samo to razlika. Odemo recimo na operu, na internet i nađemo Pikachu. I ovo je link sa nekog sajta gdje sam našao tu sliku. I uzmemo, sada odemo u naš kod i u okviru navodnika mi napišemo, odnosno kopiramo taj link. Napravimo ovako i odemo na naš sajt. Odemo na naš sajt, vidite moj prvi sajt, refresh, i evo nam Pikachu na naš sajtu. Drugi način jeste da napišemo ovako, image, i sada u okviru prvi zagrada napišemo opet source i navodnike. I umjesto linka sa nekog sajta napišemo lokaciju na našem kompjuteru gdje se nalazi slika koju smo downloadovali. Kao što možete vidjeti, ja sam downloadovao tu sliku i nalazi se na desktopu i naziva se pic.png. Sada, samo jedna stvar, s obzirom da se nalazi u istom folderu, odnosno na desktopu kao i naš index file, mi ne moramo napišemo lokaciju same slike, već samo naziv slike. Znači, to je jako bitno. U slučaju da se, nalazi u podfolderu, napravimo novi folder koji se naziva image i u okviru tog foldera ubacimo pic.png, morali bismo stavimo image kosa crta pa ime slike. Sad, znači, pošto je u istom folderu, napišemo pic.png. I sada odemo na naš sajt, da vidimo što se upravo desilo, refresh, i vidite imamo još jednog Pikachu. Znači, ovaj prvi Pikachu jeste sa ove lokacije, sa ovog sajta ovdje, a ovaj ovdje Pikachu jeste sa našeg desktop računara. I to je bilo to kako se dodaju slike na naš website. Hvala na pažnji, pozdrav!